Five different songs tini government job te private job rong ni update rok nagin lainai segang pila government job Tripura High Court ni bekak teke recruitment advertise nongkhor mani no cheng nagin naikranai boni pore private job rong ni update rok nagin lainai nirok biduno paithak jora nailai te channel Kwtal ko angke subscribe khagi tong laidi nirok o mai ke na update mangi tongani bagai o daily update video ni bising tin nirok admit card nongkhor mani exam ni o mai ni kwbangma pod report notification rok nirok nugui manai nirok no Tripura High Court ni update rogani kisa late ngi thanga nirok nakardi nirok nakar mani bising tui ani bekharok bo amai kene srangnai advertise nokor mani te Tripura High Court ni nirok apply khaigani bagai offline apply ma khlainai apply website khaigani nirok form no download khagi nagani hinge video ni description no nirok nugui manai description on nirok check khailaidi ake application form rokbo nirok nugui manai age limit no cheng naigani thangha ke 40 years ni saka hangke te 45 years ni saka angai tongnai rok ke apply khaimia kanai je ST candidate tongnai rok ST rok hangke 45 years realization so hokene among apply khlai manai o post ni bumungka cook group di post ni bagai salary rok 17,000 per month rojaknai se government rule lo tongmani allowance rokbo rojaknai total vacancy 3 jona you are omo mane joto vacancy ST rokbo apply khlagi manai you are nge joto no apply khlagi mao hani bagini rok wana janai ko kore omo vacancy pare gai bo mang te komai gai bo mang omo ga je candidate rok ni thani go depend khlaijangnai je hasal kasalo tongui tongnai rok ke omuno apply khaigani bagai speed post office tui rok tuibo rok courier tuibo rohoroi manai nirok apply khaigani tabok sen khaigani ke register general high court of Tripura agartala omhai ke suigi marhonai 16 December 2024 ni bisingono sokhaigani nangnai speed post by rohorke getei thangai rogoi office o thangai rogani bagaibo 16 December 2024 ni bisingono nirok office o thangai application form rok submit ma khlainai application form nirok video ni description on nirok sau oro jaga gone nirok mangai manai tabo nirok apply khaigani payment busuk maronai ke ST rok ni bagai 150 rupees maronai omono nirok bengo thangai payment ma khlaiginai apply khaigani nirok bengo thangkene nirok Tripura High Court ni hi thangai sakene nirok o jaga go details rok bo PDF no nirok nugui rokhe brok omono naigai payment rok khlagi ronai ST rok ni bagai 150 rupees class 8 pass angkene apply khlagi manai experience cook ni go tongani nangnai jotone cook ni sungani rogo to experience no tongo haini bagai rok jotone apply khlagi manai omono important notes or chungnai laini tabo important notes or tumai suija candidate who are eligible for selection test will be asked for scrutiny of original mark sheet certificate candidate before appearing in the selection test nirokomo nirok mark sheet original rokbo matlangnai je exam asogani thangpro te government job rok khlai tongnai rok nge apply khlai maya khanai omono the candidate already in government service shall apply either through proper channel or attach no objection certificate from his her employer no objection certificate rokbo maronai je government job khai tongnai rok ke no objection certificate maronai candidates will have to bear their own expense for appearing in the selection test ngete omoni form rok ke nadi nirok bahai ke apply khainai te bahai ke form fill up khainai chungpono nai naleni tabo segang pila or jaga nironi passport size photo oro rodi boni pore nironi bumung suidi block letter by te nini baba ni bumung suidi second no
3rd number angke full address nirokni post office te PS omhai rok joto address ma suinai sekang pila village mon pore post office mon pore police station mon pore district subdivision pin code omhai joto details rok ma suinai full address tabo permanent address o suyani gobo same same omhai kene ma suinai nirokni same milegoi ni tong hangke oro pohai bhai kene suigi romanai tabok 5 number ni go sungnai hangke sex ni go hangke nirok chala hangke male ma suinai bori hangke female ma suinai 6 number ni go hangke scheduled tribe caste certificate oni bagai tabok nirok ST hangke ST ma suinai UR hangke ba UR ma suinai omhai hangke nirok ST ni tabok jeng to chini borok hangke ST ma suinai 7 number o educational qualification o nirokni qualification highest qualification busuk oro ma bok sanai 8 pass hangke 8 pass 10 pass hangke 10 pass BA graduation hangke graduation omhai previous experience in cooking and document omhai je nirokni cook rokni experience tongke document rok ma ronai oro tama cook ni no bo experience tong bohai ni certificate rok mention khaki ma suini oro 9 number ni go hangke nirokni date of birth je madhyamik ni admit card ni go je date of birth tongma haikene ma bok sanai 10 number ni go hangke age nirokni 16 December 2024 by count ma khainai nirokni date month year omhai ke ma bok sanai nirokni minus khaidi bahike nirok minus khainai inke sekang nirokni date of birth boni pore 16/12/2024 omhai no ma bok sanai haike date busuk te month busuk te year busuk omhai ke bok sakai sui maronai marital status married day unmarried day kaijak de kaijia de omono ma bok sanai kaijak hangke married kaijia ko hangke unmarried nationality go hangke indian hi suidi INDIAN omhai ke ma suinai tei 30 number o contact number nirokni mobile number suidi boni pore 14 number o hangke details of postal order bank draft omhai rok ma suinai busuk rang ro te payment khaimani date rok bo ma suinai oro jaga go hangke je draft ni number rok pilai jo hangke nirokni bo jaga ko tongoi apply khai nirokni parani bung pa suima ga hai ga agotla hangke agotla pa suigi roma omhai date hangke je date ni ro apply khai ni after ni date no box adi the signature of the candidate hangke nirokni bumung omhai ke fill up ma khainai nirok omono apply khaigani je phaja je kono bank o thangai no apply khlagi manai draft tangani bagai ST roni bagai 150 rupees boni address tabok apply khaigani payment rohogani bagai payable at Agartala in favor of the Registered General High Court of Tripura Agartala omhano address no suigi payment ma khlainai nirok bank o thangke no omono nugui roke payment khlagi manai bank draft matanai je kono bank o gramin bank state bank je kono bank o thangke no nirok khlagi manai engke friends on nirok jotono buchi bai khana nirok no details ke roi ro ha engke nirok video no je masak share khailedi taboke chung nagi nailene private job ni update rok te government job ni update rok te interview exam rok ni bagai update rok nagi nailene video kisa long ungui thangnai nirok video no paithak jora nailedi nirokni jajangmani rok tongui te tongmau ani bagai nirokni important rok tongui tongmau je sekang rok chakri khlai kan chakri ni exam interview ni exam rok omhai ni notice rok sokai mani rok no jeng tini na update o nugui manai daily private job update no naitugui tongnai rokni bagai nayok je samung jajangmani no nirok khlaidi video no clear ke nugi angui tongke nirok high quality rogoi clear ke naigani try khailedi haya ke ba nirok kaha ke khanadi nirok mobile number rok note khai narok din nirok kaha ke clear ke nugi angui tongke কাজের লোক চাই বাড়িতে থেকে খেয়ে সুতো পরিবারের জন্য কাজের লোক চাই বেতন আলোচনা ক্রমে নকনি সামং খাইগানি বাগৈ অমকে নক রগ বरै রক सामों खालायगानि बागै नकनि सामों मा खालायनाय सेलेरि रक ब्रबाय सालायगै थिक खालायजांनाय कन्टेक्ट नाम्बार 6009566862
o contact number krungi manai hai ke batte kaisa 7085893131 o number krungi manai then next nalinai কর্মী চাই খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ কর্মী আবশ্যক বিথি দোকানো মেডিসিন দোকানো খাইগান ইন্টারেস্ট দंनाय rok o samung krungi khlai manai beton rok tei location rok bo jaga go khlaijaknai joto details ke sigani bagui contact brono call khaidi mobile number 8794848548 o contact number contact khlaidi then next nalinai কর্মখালী PMCG product চকলেট হোম ক্যারিয়ার সেল করার জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলস পারসন চাই 2 হুইলার থাকা আবশ্যক বেতন আলোচনা ক্রমে অমংখা চকলেট তেই হোম ক্যারিয়ার সেলস খাইগানি বাগৈ আনিরক দোকান দোকানো থাঙ্গৈ ফাল রহর গানি বাগৈ অমহাই খরকসা বাইক নাং কে খলাগি মানাই বেতন রক ব্রক বাই সালাগি থি খলাগি মানাই যে চকলেট নি ডেলিভারি রক খাইগান ইন্টারেস্ট দंनाय rok ke o samung khlaidi nero dogan dogano thangoi delivery rok marnai mobile number krangani bagai joto details rok sigani bagai contact khlaidi 9774007014 o contact number rok kranglaidi the next nalinai লোক চাই আগরতলার ইলেকট্রিক দোকানের জন্য কর্মরত কর্মবয়সী কর্মচারী চাই ইলেকট্রিক দোকানো samung khaigani bagai mobile number krangdi 9436121509 o contact number kranglaidi then next কর্মী চাই গরির দোকানের সেলস এর জন্য কর্মী চাই ন্যূনতম উচ্চ মাধ্যমিক পাস আবশ্যক গরি দোকানো samung khaigani bagai সেলস ni samung rok ma khlainai qualification মাধ্যমিক 12 pass engani nangnai haike o samung krungai khlai manai contact number o contact khlaidi 7005649424 o contact number o krungdi contact khlaigani somoy phungni 11 ta ni siming ekta somoyo ni rok contact khlagi manai the next nalinai কাজের লোক চাই ছোট 3 জন পরিবারের জন্য থেকে খেয়ে পাশার মহিলা কাজের লোক চাই নকনি samung khaigani 3 জন পরিবার ন 3 জনা নগ বরক দंनाय rok no maimi rok sungsar rogani bagai prongno contact khlagi manai 8731928239 o contact number o krungai manai the next লোক চাই নিরামিষ কুকিং এবং অন্যান্য যাবতীয় বাড়িঘরের কলেস্টিলা কাজের জন্য একজন লোক চাই পুরুষ লোকেরা প্রাধান্য দেওয়া হবে 35 বছরের অধুন্য বাকি কথা আলোচনা সাকেফে অমংকা নিরামিষ মাইমি রক সুঙ্গানি নকনি samung khaigani omorok khlaijaknai kolestila agortola gono ongnai jala angke teibo o samung ni bagai janai omhai 35 bosorni bisingo ongoi tongnai rok o samung khlaigi manai phone number o contact khlaidi tei borok bai salaimani bisingtoino thik khlaigi manai 9774210650 o contact number o krungai manai the next কর্মী চাই একটি প্রিন্টিং দোকানের জন্য কর্মরত পরিশ্রমী পুরুষ কর্মী ও একজন মেয়ে ম্যানেজার হাতের লেখা সুন্দর হতে হবে প্রিন্টিং নি দোকানো samung khaigani bagai khoroksa chala khlagi manai hayakeba broi khoroksa khlai manai broi ingkha manager ni go khlagi manai je yak bai suimani kolom bai suimani omahirok ni go hate lekha kaha angani nangnai haike o sakni rok khlagi manai mobile number o krungdi 6909247089 o contact khlaidi the next nalifinai লোক চাই
আগরতলা শহরের একটি পাইকারি ও খুচরো দোকানের জন্য 18 থেকে 30 বছর বয়সের মধ্যে একজন পুরুষ লোক চায় মাসিক বেতন আলোচনার মাধ্যমে। আগরতলা শহরন kaisa बिथिनि दुगानो मेडिसिन दुगानो सामं खायगानि बागै 18 बोसोरनि सिमिं 30 बोसोर ungui tongnai rok ke chala khlai manai beton rok borok bai salaigai thik lagi manai mobile number rok krangui manai 9836756562 o contact number rok krangui manai te next na lifinai কর্মী চাই ইলেকট্রিক স্কুটি এবং বাইসাইকেলের শোরুমের জন্য পুরুষ কর্মী চাই হাপানিয়া অমংখা হাপানিয়াগো kaisa ইলেকট্রিকনি স্কুটি তে বাইসাইকেল ফালমানি শোরুমো খালাইমানাই অমহাইনিগো শোরুমনিগো যে খাইগানি ইন্টারেস্ট দंनाय रक स्कुटी ताबो हापानियागो खालाइगानि बागै इन्टारेस्ट दंनाय रक शोरूमनि सामंगो खालाइगानि इन्टारेस्ट दंनाय रक इलेक्ट्रिक स्कुटी ते बाइसाइकेलनि फालंगानि शोरूमो इन्टारेस्ट दंनाय रक कन्टेक्ट खालाइदि 908561450023 ओ कन्टेक्ट नम्बर रक करंलाइदि ओंखे निरंनते kaisa इनफरमेशन रगानि मुसुगु भिडियो किसा बाथांजां नाकादि एडमिट कार्ड नखर माने आरपीएफ कन्स्टेबल सब इंस्पेक्टर एसआई निगो जे एप्लाई खाइनाय रकंखा निरंनि एग्जाम सिटी रक चेक खालागि मानाय ते एग्जाम बफ्रो अंनाय बहायरंनि डिटेल्स रकबो निरक चेक खाइगै नायमालाहा निरक एसगांगो एप्लाई खाइजाक रंके निरक स्टेटास चेक खाइगै नायलायदि निरकनि आईडी बाय लॉगिन खाइगै निरक नायगि मानाय भिडियो डिस्क्रिप्शन अफ निरक लिंक नुगै मानाय निरक डायरेक्ट वेबसाइट हागै निरक नुगै मानाय जेphro निरक भिडियो न नायके भिडियो डिस्क्रिप्शन चेक खाइलायदि निरक गवर्नमेंट जॉब ते jotonw डिटेल्स रक पीडीएफ रकबो नुगै मानाय ते नेक्स्ट नालिफिनाय কর্মী চাই আগরতলা শহরে হোলসেল মেডিকেল শপের জন্য দক্ষ কর্মী প্রয়োজন আগরতলাগন kaisa হোলসেল মেডিকেল শপ बिथिरक होलसेल फालमानिगो सामं खायगानि बागै इन्टारेस्ट दंनाय रक खलागि मानाय 8730853521 ओ कन्टेक्ट नम्बर रक करंलायदि देन नेक्स्ट ड्राइभार चाই আগরতলার মোটামুটি শিক্ষিত একজন প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই সঙ্গে অন্য কাজ থাকবে বেতন শাখাতে আলোচনা হবে আগরতলানি गानागिनिगोनो kaisa प्राइवेट गारिनि चालकानि बागै ते आलादा रकबो सामं रक खालायगानि बागै मोबाइल नम्बर रक गोरोंगै मानाय ते बेतन रक ब्रबाय सालायगै थि खायलायगै मानाय गोरोंलायदि 9436586053 हायाके बाते kaisa 8414842943 ओ कन्टेक्ट को करंलायदि ड्राइभार खायगानि बागै इन्टारेस्ट दंनाय रक देन नेक्स्ट কর্মচারী চাই শাড়ির দোকানের কাজ করার জন্য অভিজ্ঞ পুরুষ প্রয়োজন কাজ জানা লোক ফোন করিবেন শাড়ি দোকানো সামং খায়গানি বাগै চালা খরকসা সকাংরগো খাইজাক एक्सपीरियंस दंनाय रकंके ओ कन्टेक्ट नम्बर करंदि 9774246580 कन्टेक्ट लाइदि हायके बाते kaisa 7085606080 ओ कन्टेक्ट लाइदि एड्रेस अंका मस्जिद रोड शांतिपारा ओ जगह गंगनाय ते नेक्स्ट नायलायफिनाय কর্মী চাই আগরতলার একটি বিখ্যাত রেস্টুরেন্টের জন্য রান্না কারিগর ও হেল্পার প্রয়োজন থেকে খেয়ে কাজ করার ব্যবস্থা রয়েছে ভালো মাইনে দেওয়া হবে আগরতলাগন রেস্টুরেন্টনি সামং খায়গাनि बागै हेल्पार अमहायरगो खलागि मानाय तंगानि जागानि बागै व्यवस्था तंगु ओ सामगो खायगानि बागै चला खलागि मानाय ते सेलेरि रगबो काहानो मानाय कन्टेक्ट लाइदि 7005838678 कन्टेक्ट लाइदि ते
তে নেক্সট নাইলাইনাই ফার্মাসিস্ট চাই আগরতলা শহরে খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য একজন ফার্মাসিস্ট চাই ফার্মাসিস্ট খাইগানি বাগै বিথি দোকানো মোবাইল নম্বরও খরংদি 9436128495 কন্টেক্ট খাইদি তে নেক্সট নাইলাইনাই কর্মখালি আগরতলা শহরে প্রতিষ্ঠিত হোটেলের জন্য ঠেকে খেয়ে কাজ করার রুম সার্ভিস বয় যুবক ও রান্নার কুক চাই আগরতলার কাইসা হোটেল tongui chagai tongui সার্ভিস বয় রক লাগি মানাই তেই কুক নিগবো লাগি মানাই মোবাইল নম্বরও কন্টেক্ট লাইদি 8974869128 কন্টেক্ট লাইদি হাই একেবা 7005854545 কন্টেক্ট লাইদি তে নেক্সট নালিফিনাই লোক চাই গৃহস্থালির যাবতীয় কাজের জন্য মহিলা লোক চাই সময় সকাল 7টা থেকে 12টা ঠিকানা জয়নগর নকনি সামগ্র খাইগানি বাগै बुरै ओ सामग्र खलागि मानाय फुंनि 7टानि सिमिं 12टा गो कन्टेक्ट खालायदि जयनगर আগরতলা मंगा जागा थाय ओ जागाव मोबाइल नम्बर 9402169712 कन्टेक्ट खालागि मानाय हायकेबा 7005758532 कन्टेक्ट खालायदि Vacancy One of the leading educational concern in India is looking for a young male graduate, hardworking for the post of business development executive with knowledge in computer and fluent in speaking English, age 25 to 35 years, having 6 months experience in marketing. Amongka je samung nai tukui tong nai rok sikla chala खरकसा ग्रेजुएशन खलाइजाक ओ सामंगो खलागि मानाय बिजनेस डेभलपमेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट निगो खलागि मानाय कंप्यूटर नॉलेज दे स्पीकिंग इंग्लिश रक तंगै तंगनाय रंगे ओ सामंगो खरंगै खलागि मानाय एज 25 इयर्स निसिमिं 35 इयर्स तंगै तंगनाय रक दे एक्सपीरियंस मार्केटिंग निगो तंगनाय रक 6 मनी एक्सपीरियंस मार्केटिंग निगो तंगनाय रंगे ओ सामंगो खलागि मानाय ब्रोनि व्हाट्सएप नंबर निरक बायोडाटा पाठगै मानाय 4 दिनी तिनिनि नोटिफिकेशन निरक नुगमानि 4 दिनी बिसिंगो रहरै मानाय मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर रहरदि 9774340062 आयकेबा 9862556338 कन्टेक्ट रहरै मानाय তে নেক্সট নালিনাই কর্মখালি হোটেলের জন্য লোক চাই বেতন যোগ্যতা অনুসারে হোটেল সামং খাইগানি बागै निरनि क्वालिफिकेशन हिसाबै रां रक सेलेरि रक रोजाकनाय मोबाइल नम्बर कन्टेक्ट खालायदि 9862115756 कन्टेक्ट खालायदि তে नेक्स्ट जॉब वैकेंसी पीसी हेल्थ कैरियर आयुर्वेदिक सेंटर ऑफिशियल एवं नन ऑफिशियल पदे एएसएम एएम बीएम एमटी एवं मार्केटिंगेर काजेर जन्य नतून एवं अभिज्ञता सम्पन्न मेल बा फिमेल नेওয়া হবে যোগ্যতা माध्यमिक থেকে स्नातक বয়স 18 থেকে 50 मासिक आय 5000 থেকে 20 32 বিস্তারিত জানতে বায়োডাটা নিয়ে 3 দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন অমংখা आयुर्वेदिक पीसी हेल्थ कैरियर आयुर्वेदिक सेंटर अमंगा कंपनी और जागो ऑफिशियल ते नॉन ऑफिशियल सामग्रक लागि मानाय मार्केटिंग नि सामग्रक लागि मानाय मार्केटिंग नि को जे एक्सपीरियंस दंनाय रंगे बेलायके जानाय चला बुरै लागि मानाय क्वालिफिकेशन माध्यमिक पास अंगानि नांनाय 18 बोसोरनि सिमिं 50 बोसोर अंगै दंनाय रंगे ओ प्राइवेट जॉब लागि मानाय सैलरी रक निरनि क्वालिफिकेशन हिसाबै रोजाकनाय ते सिगां स्टार्टिंग 5000 नि सिमिं 20000
tei 32,000 haike rojaknai tei details ke siwani bagai nirok contact khlaidi tei nirokni biodata rok WhatsApp number rok rohorui manai Agartala go je tongui tongnai rok ingke nirok contact khlagi manai Agartala ni mobile number 9863797835 o nirok krungui manai je Chandpur area go tongui tongnai rok ingke 8974455218 o nirok krungui manai je Kumargado area go tongui tongnai rok ingke contact khlagi manai 8787797338 o krungui manai je Bishalgoro area go tongui tongnai rok ingke 9366033298 o krungui manai the next nalipinai design and decor we are hiring architect and interior designer for an interior designing firm at Agartala experience 2 to 4 years designing software send your CV nirok kaisa architect ni samungrogo designer ni samungrogo khlaigani interest tongnai rok o experience of 2 bosor ni siming 4 bosor tongui tongnai rok je designing software rok ni je knowledge tongnai rok ke o samungo khlagi manai nirok mobile number o tei borok ni email id teibo nirok krungui manai nirok CV pathogani bagai borok ni email id DESIGNDECURAGARTALA@gmail.com o nirok CV pathogui manai te mobile number o rohorui manai krungui manai 9863684808 o contact khlaidi te kaisa angke 9896 sorry te waisa sagangsing sawo 8638306015 o contact khlaini manai the next angke notification this is for kind information to all concerned that the age limit of intending candidate for selection test FBR School Librarian STSL 2024 will be 40 years as on 5 November 2024 instead of 6 December 2024 as mentioned in official notification advertisement published in newspaper the newspaper of publish khlaijangmani advertise number 01 2024 omono je sekango apply khaini rok gen je teacher recruitment board TRBT ni bukhak teke sekango ni rok apply khaini rok school librarian STSL o apply khaini rok gen ni rok ni test rok najaknai interview ni taboni rok exam ni bagai bofro nirok khlai exam najangnai ke naidi nirok kahang ke naidi 6 December 2024 o exam rok najangnai nirok sekang rogo bo video no nirok daily ni update on nugui mankana nirok no upload roi rojak TRBT ni bukhak teke hi kaisa notification nokhormani Tripura job ni je teacher school ni librarian post ni go sekang rogo apply khaini rok ge nirok exam ni bagai rokoi manai ingke nirok website o visit khaigi nailidi exam rok ni bagai oro jaga saklaija nirokna segangsing ne tabok notification brok sasogui romani upload nai hi nirok ready ke nirok tiyar angkai exam rok ni bagai tiyar khlai manai the next nalifinai orke notification tewaisa omo boponu same teacher recruitment board of board Tripura TRBT education school department government of Tripura Shiksha Bhavan office land Agartala notification tisimpro ni rokno samani test selection test ni bagai newspaper roi rojak ni rok daily update ni rok nugui mankana omono library school librarian ni post ni go je apply khaini rok ke rok exam ni bagai tiyar angui tongmago nirok ni exam cholenai
December ni 6 ni siming afro exam cholenai haini bagai nirok tiarangi manai tei website o visit khaige afro nirok admit card rok bo download khlagi manai tei next nalinai High Court of Tripura Agartala nirok notification roi rojak nirok teisbro phoskang puila ko nirok sai rojak amuno nirok nugya kongke sorry nirok video description o nirok check khaigi nailai apply khaigani form rok tei apply khaigani process rok nirok sawi khna rojak nirok follow khaige nirok apply khlagi manai offline thangai apply ma khainai office o thangai Tripura High Court o thangai ni apply ma khlainai nirok sekang puila payment khaigani bagai bank o thangai 150 taka payment ma khlainai bank o draft thangai tei bono receipt copy no nagai joma bo maronai office nirok ni application form go nirok rogoi maronai nirok ni document rongkha sago je document joto tongmani STPRTC tei photo tei draft tamani omahai rok joto je nangmani document rok bo maronai Aadhaar card rok bo kaike apply khlai manai je Tripura High Court ni ko apply khainai hintongui tongnai rok tei nirok ni cook ni certificate tongui tongkeba tei bo chanai prefer rojaknai tei next nalinai Chandrapur JB School Udaipur Gomoti Tripura walk-in interview amongke walk-in interview Chandrapur JB School ni bukhakti Udaipur ni bukhakti ke notification sokaimani walk-in interview ni bagai oro walk-in interview rogani bagai yoga teacher najangnai PM Sri Chandrapur JB School Uttor Chandrapur Matabari Udaipur Gomoti district ni bukhakti ke oro nigo je yoga teacher nigo khaigani wasogoi tongnai rokke nirok ni walk-in interview rogoi manai qualification tei interview bo pro rogoi manai ke 28 November 2024 ni 11 AM ni siming 2 PM jora walk-in interview nirok afro thangai rogoi manai minimum qualification graduation ungani nangnai tei diploma certificate yoga ni go tongani nangnai 18 years ni siming 40 years ni bisingo tongani nangnai nirok ni age limit hai kebate ST SC candidate rok ni bagai relaxation bo 5 years rojangnai inke 45 years inke apply khlagi manai tei honorarium rojangnai per class o 200 ke rojangnai per class o tei 30 class per month ma khlainai total 6000 salary rok rojaknai mano amongkha nirok ni samung khaya hingke maya khanai samung khai ke manai amongkha contractual basis ke najangnai tei nirok ni performance ni bising tei baregei bo manai ulo extend rok bo khlaijangnai tei next nalipinai Swami Vivekananda National Institute of Rehabilitation Training and Research Swami Vivekananda National Institute ni bukhakti ke rehabilitation sokai training ni bagai walk-in interview rogoi manai application are invited from the eligible candidate for the following consultant post for Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities Begins Guwahati, Imphal and Shillong as per details given below. Skill development ni tui kerengja komongkha rehabilitation empowerment roni o samuroko khlagi manai post ni bumung roko nagi nalaidi associate professor in speech language pathology and audiology consultant o post ni bumungo khoroksa vacancy tongnai Guwahati post ni bagai tei per month salary rok 80000 rojangnai interview date 13 December 2024 ni 1 PM o exam interview rok bo cholenai reporting time 9:30 AM ni siming 12 PM jora ni rok sekang thangai matong songnai tei kaisa second number o tongo assistant professor speech consultant o khoroksa Shillong ni 75000 tei 13 December so jotonw date afro nangnai tei lecture occupational therapy consultant o khoroksa Shillong ni 60000 per month
13 December 2024 ni somoyo clinical assistant developmental therapist consultant no khoroksa vacancy Shillong ni nongnai salary 50,000 14 December 2024 nai speech pathological audiology grade 2 speech and hearing consultant no vacancy khoroksa Guwahati 40,000 per month salary 13 December 2024 nai workshop supervisor consultant no khoroksa vacancy Imphal lo 35,000 per month 14 December 2024 ni 1 PM ong nai clerk typist consultant no khoroksa Imphal 25,000 per month 14 December 2024 ong nai oro jaga thayo nirok thangai malaigani bagai interview rogui manai jaga thaingkha composite regional center CRC for skill development rehabilitation and empowerment of persons with disabilities SRE Guwahati Medical College Hospital Campus Hospital Road Bangagar Guwahati 7 pin code nge 781032 Assam o jaga ko thangai interview rogui manai walk in interview je khaigan interest tongnai rongke ni rok thangai ne rogui manai qualification rongke details ke naigani bagai website o hagai ni rok visit khaigai details ong nugui manai website ingkha crcguwahati.com o website o hagai nai manai hai ke bate kaisa website tongo SBNI zoom khaigi nailadi SBNIRTAR.nic.in o website o hagai visit khaigi nirok joto qualification te experience criteria rok term and condition rok joto details ke nugui manai o website o visit khaidi nirok nagi kahagi apply khaigani bagai the next ke Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India ni bikhaktike notification award of DBT Research Association Associateship in Biotechnology and Life Science. Applications are invited from Indian nationals for the award of DBT Research Associateship for pursuing research in frontier areas of biotechnology and life science. The associateship is tenable in premier research institution, university including non-profit R&D institute within India. The associateship are awarded under the DBT Research Associateship program supported by the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India. Omono apply khaigani bagai start khlaijanai 22 November 2024 ni siming start khlaijanai tei paitha class date ingkha 3rd January 2025 ni 5 PM jora omo apply khaigani somoy je khaigani hiwa sogoi tongnai rok ni rok apply khlaigai manai details ke sigani bagai website of visit khaigi manai www.dbtindia.gov.in website or nirok visit khaigi manai je or jaga ni website kaitha kaibri tongmani go jefa kaisa ko nirok visit khaigi joto details ok nugui manai amongka award of DBT Research Associateship in Biotechnology and Life Science ni bagai apply khaigani bagai the next educational notification for admission in the category of lateral entry in B Pharma and second year course in RIPSAT Ripsat ni bukhaktike B Pharma je second year ni course ni bagai khaigani hiwasogoi tongnai rong ni notification omongka application are invited from the qualified candidate of Tripura for admission in
1 number of seat in Bachelor of Pharmacy. Second, 2 years course for the academic year 2024-25 in Regional Institute of Pharmaceutical Science and Technology. The Pharmaceutical Science and Technology website ni bukhak tike oboinogor omongka location oro jago je apply khainai hima sogoi tongnai rok ke admission ni bagai khoroksa vacancy seat tongoi tongkho 2 বছর course ni bagai je qualified candidate rok ni bagai nirok admission nagui mane khoroksa vacancy tongoi tongkho omoni jaga thai oboinogor agartala tripura nirok form fill up khaigani bagai the highest rank in the pharma final examination in the preceding year. The admission qualification for lateral entry to the pharma, the admission course and reserve will be as per the latest guideline of Pharmacist Council of India, New Delhi, and existing norms of government of Tripura. Amongka Delhi by Chalokja, kaisa website, the guideline of Pharmacist Council ni je government of India by Chalokja, New Delhi ni. Oro jaga ni go je course rok na nai hima sogoi tongnai rok keni rok ni tama application khaigani bagai joto oro jaga details roi rojaknai nyoni second pilla pemung te father name, present address, madhyamik age proof oma herok joto details rok ni rok di pharma te oma he mark sheet rok bo maronai bi pharma course khaigani bagai tenoni form fill up khaigani bagai photocopy rok bo maronai amoni date counseling date engkha 27 November 2024 ni 12 noon somoyo nirok Directorate of Medical Education Government of Tripura Bidukota Chomini Agartala Tripura ko nirok jaga ko thangai counseling rok bo maklaijangnai engke je khaigani hi chongoi tongnai rok ba nirok thangai malaidi o jaga ko counseling ni bagai 27 November 2024 ni 12 ta somoyo jaga thai tebisa nirong sago Directorate of Medical Education Government of Tripura Bidukota Chomini o jaga ko nori marksheet rok joto je document nangmani rok no tilangi ma thanai tin next lifinai notification application are invited from eligible candidate in plain paper for the post of 9 assistant public prosecutor under North Tripura district. The candidate must possess of degree in law from a recognized university, be enrolled as an advocate. Je North district ni bukhak tiki notification amongka subdivision no oro ni notification ni rok naigani bagai qualification rok joto details official notification website visit khaidi northtripura.gov.in website oro jago ni rok qualification rok nugui ni rok apply rok lagi manai amongka job ni bagai je district magistrate North Tripura district tormonogor ni tike notification job ni bagai qualification oro jaga je match sangi tonai rong ke apply khlagi mane assistant public prosecutor post ni go apply khaigi ni rong khlagi mane o vacancy ni bagai te omono apply khaigi ni bagai 2nd December 2024 ni jora somoi tongnai ke the next ke walk-in interview applicants are invited for a walk-in interview on 27 November 2024 for the post of consultant and laboratory technician on contractual basis for at the Department of Microbiology, Agartala Government Medical College. Please visit college website. Walk-in interview rogani bagai nirok 27 November 2024 walk-in interview thangai rogai manai consultant laboratory post nigo consultant te laboratory technician post nigo
nirok walk-in interview rok manai amongka contractual basis ke najangnai Department of Microbiology ni go department orngnai Agartala Medical College ni website o nirok visit khagi nailedi college ni website o visit khagi ni bagi www.agmc.ac.in website o nirok joto details ke application form robu download khagi nirok apply khalagi manai walk-in interview rokani bagai the next nalifinai মুখ্যমন্ত্রী স্কলারশিপ স্কিম শিক্ষাবর্ষ 2024-25 এর জন্য কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ড ওয়েবসাইটের উপলব্ধ অনুমোদিত কোর্সগুলোর তালিকা মোতাবেক পেশাগত টেকনিক্যাল ডিগ্রি কোর্সের করলে আগ্রহী এক্স সার্ভিসম্যান এবং এক্স ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড কর্মীদের সন্তান যে তাবক নাদি স্কলারশিপ ni bagai 2024-25 ni je amongkha nironi technical degree khai tongnai tei ex serviceman chakri khai ge yakajak bsa tei family ni ngoi tongnai rok ke scholarship ni bagai nirok khlagi manai nirok scholarship ni bagai nagai manai je chakri khai ge fuji chakri khai nai rok ni bsa rok ngoi tongnai rok ke omoni bagai saklai jangmani scholarship technical course rok je khagani khagi tongnai rok ngene omno apply khlagi manai boroni website o visit khaidi www.ksb.gov.in website o nirok visit khaigi apply rok khlagi manai ছাত্র ছাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে আবেদনপত্র বাতিল হওয়া এড়াতে অনলাইনে আবেদন করার পূর্বে www.ksb.gov.in কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ডের ওয়েবসাইটে PMSS লিংকের গিয়ে চেকলিস্ট FQ এবং অন্যান্য তথ্য ভালো করে পড়ে নেবেন এবং শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করবেন কোনো কাগজে আবেদনপত্র গ্রাহক হবে না ইনকে নিরক যতন বুঝি গই তংবাই খানা অমন ওয়েবসাইট ও ভিজিট খাইনি বাগै যত ডিটেইলস কে চেক খাইগি নাইলেদি তে নাইগি অ্যাপ্লাই রকব খাইগি নাইলেদি PMS স্কলারশিপ জন্য অনলাইনে আবেদন শেষ তারিখ 30 নভেম্বর 2024 রা অম স্কলারশিপ স্কিম রক তংগই তংনাই বনি লাস্ট ডেট অফ 30 নভেম্বর 2024 রা শেষ মিনিটে হুড়ি এড়াতে আগে থাকলে আবেদন করা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে okay the next walk-in interview it is for information of all concerned that Khongnan Thoba University in each notice ni bagai walk-in interview ni rogoi manai treatment assistant training course ni bagai Lembusor ago ni kaisa mo tongo Rajashri College of Education Skill RCES Bagbari Lembusora for primary selection of candidate for the nomination of student for treatment assistant training course TATC at National Institute of Naturopathy NIN Pune for the academic session 2024-25 application in prescribed format is available in RCES Bagbari application are invited from eligible and intending candidate pass 12 or equivalent level examination with minimum 50% mark preference should be given from science background student omnong je class 12 science ni level exam nironi qualification ngi tongnai rongke tebe prefer ojanai nirok jotana buchigoi tongkana treatment assistant training course ni bagai walk-in interview rogai manai Rajashri College Education o jaga ko nai Agartala ni Lembusora class 12 nironi 50% mark tongani nangnai inge prefer ojanai science ni background ungani nangnai omai
Ge last date inke 27 December November boni last date 4ta somoyni bisingo te walk-in interview thangi rogi manai 28 November 2024 ni 11ta somoyo RCES Bagbari rojago nirok thangi rogi manai te document original ok telangkai te verification robo khlaijangnai o jagago te sigang puila contact khlaigai joto inquiry rok nirokni je sungjanai query rok tongmani rokno sungani bagai contact khlaidi 9862419683 o contact khlagi manai getini update asung sinai friends video belai ke logoi thangla nirok tinini update belai ke tongmani bagai video log ngai thanga nirok nakardi te nirok om haikene update mangai tongani bagai channel la jephro krengai tonglai te nirok friends ona che masa share khailadi tinini update nirokni bagai te nangmani rok tongoi tongmao aini bagai nirok jephro ni channel ba krengai tonglai di jephro nangni oni bagai important nangmani rok toboi phainai asung ningsinai tinini update jotonw hambai